aha na buffet baby omo ye buffet na no fitian ran kwatam banku fufuo o say dabi e wo bibi e starter won say no mamma o eyi enkate ba enkate ya chechire ho won fine starter ana plantain chips udi echire obawe sa omo ye bad o by the time aduane no beba I was funa ye ma ohun tu na dide kakra enti wey eye team Eternity Ghana sa team wey ya omo ye kwai Dana Hamilton ne group ka ho Joe Metal like backers no mo back wo mo no make ka mo ho abomwa e no dey form kwai na nyame ya Adom 29th won mo bo any bebre mbe bo mo nyina din dia kiro Mr. Your 70 cities no ready bra na nyina yemfa osebo ne ahrusie nkamom ne entontom awurade nanase fi se ne waye no edo so bebre ede kura no eso do hototo from there awurade ase no ahwe also from January I see the 10th month do share the 11th one mu do share 12th month mu me dofo se nepa wo na nyame ase dia we are so ungrateful danase wate unzo bi chawade a danase nyame amankwa wo humi free mojadu mu afrisani free na wo kan awurade mpacho me dase so de na acha monkan me so kan sesi a na nye late ma me preach me nyosofo na mmom me bo wonka yesa 29th nyame ya Adom a ye nyina ye nhia wo Paris Dome enya me nko na me gina ha de bonkrata na ya krado online stories no so aye krado me ne incoming Benjamin Asante Dakon aka Omahine aka hello me mwakwaba Hitman and now yes slim no yeah hey who cassette any papa pay aka Hitman it is a what Hitman but dan only anu ayo why I restaurant starters now ebe she wo fuma na wo hwe funu na wo hwe me pacha wo kwade ma hwe de only pe bia no onipa ni ntumtie oni ni pe kade bia no I don't take offense because my sister it's my dino your friend be verbal abuse go can obey na fe na obedi ni no amna bia na she wo fu no monitor me funu say de me ma ye de musa ko di start dia de bia ne be me Rade, ego ke to abamusuru. Ya me hwe wo. Mo aseme no, onyame kan ho da wate. Na mo munye careful. Ehie obu a osopa aba no oden, wo check ni pedua ni bibia de dakama. Ne bia am the Dominic na example. Cholesterol bulu say pam. This is what I did. So, wow, so okay. That is mo munye careful o. Ne mo nkase de. Ye nyina ye yeri ye ho ana ye miem kakra ne kakra. Ko anopasi enti na oja lazy shoe she ni boot no man frem man poke na de pa mama pijama na ba kwa nti bi I lazy ade na e wo se me bibiri na o twu for the nyameja che na fia ka bibiri o dem fa we shart ne fa sanity whichever way so we grateful to Yankopon so de nso achew ni ni pagina ne nya de say the asamana de kwa ne say on the 29th of this very month October we kwa edition yes Adom praise ebe him enti who him na wa him na wa him Omanaka what edition? Kwa edition. Say we kwa edition. Sana okay. O say we say kwas. Enye ba ko pe. Oh, ayi be kuye o. Nti eye kwa. Edi we dey. Me tell say Apostle Ampadu obe kuye o free reverend Ampadu. Minister Ampadu. Edi on to be my apostle straight. Oh, be ba mre no so a. So this so through the mail. Pepe. Anko kwa apostle ye. Kwa apostle for the mu yi aba. Wa ma hu say yes watch ya kwai ete be butu ni na say kotie jom asa na fe ya danyame ase say ya yensem fatai be be watimi di yen abeduni we ye kwa ahodo ana akansi ani ayo wo ebi mo so surprise akansi so surprise artist say eno ana akwa surprise did that 29 na bon that surprise ba kwa ahodo ni nyina no de omudin de brano bonzi ni yitu omo ni ti countdown wo we de bia da we wa so the 5 6 crab is here de bia da 17 de be bo ano we wa adwe se de bia 5 cities 10 cities 5 10 5 2 1 5 2 10 1 bo wana abo ano na ko sepe ho awuradim it's very important we say bebre ya wo te na hu na wo hwe na wo kenkan wo still otiase dia onyame na se wo dia that's from ko edema if you say be copy say no nkono bo apemu ye nyina ya sede se adwena o man Ghana ho ti ba hwa ye wa agudie wo nsemum ye wa hosepe wo nsemum ye wa semedi kan wo ye wa pomudi wo nsemum ye wo pensempensemum
na fe nsema wo do eto do de obakatem de ebere man ho kwan no ehon komo anya de bro in fact de agi hini kese pa ye nuanom a wono sa pronunciation omo kajigu omo ketemas na yi abase bi wow mo ya nye ayi ya kan zen osofo kwa china wo ka zen beka asujama asem da bi se ye nuanom asem omote debi adam ka o me say ento wa unti ase entwa ma no nto fa ho hyem se ye wo a ana ba de ti sa wo anka ba de no fa sa ho kaka no ene akomapa no efa adwenkyere ene emua ene boa di asem dodo na atwa ma atwa fa ye o man Ghana ba bia ne ye nua no omugus eye framante se nyoma ekoso honom no enye izo onyame ni mikwere ye kika ne se o pepe su sa no unti ase na me say eh ne say obi awo eba wo mu a that time no be dey pray wo because so na akosoro nti nyamnie aban na montu a wotu no eye pa ankran so ahodo na mbetimi de weda machine bi e de twi nsuo weda aduane bi weda mo bepeja bi makogu ba bi obi a fa ne santo text to ne ehwe ne nyi sa eyo ne how kese efu enye di maketwa say school nyina be basa hospital schools market babia jinse babia obi bu hokro o de duro so yare dada na we asa akoto no e be fam ama ne ma bebre answer fata enye easy ti wa mo bia machine ya di twinsuo na admofo de no de bi koka ho wo nuane bi wo nro bi wo bia betima gini pe bi akoso for the time bi obia and then the understanding is that this early morning I'm sure some man paying will do our planisa obekona in temper ko initial ade na ho joy yeda obia otu anamon bia se nadmu penyu yera okuje to ablakwa no member of parliament sa na yeda military for yeda Ghana for addition so antempa yeda VI for yeda obi bia se na ehun susuaso de ya solve problem we no ansa na kire ni abedi nkomo a ebetimi ahwa sa nyoma we ye bagre ni ye weja ne ye ayi akosumu ye be kwa be faso a ensa nkosi bi because we cannot continuously celebrate this very very bad enye papa but say there ye nhwe nnuan mo aka adwa mu no enu achi no ebere pam ye be di sa ankom daily graphic de won sema ba osakasa say maternity paternity bill to be presented to parliament, new measures to boost growth outlined. Ira kojo pon kroma mfonyi na dai ana mampeyin so ahwe obekọ wa no pay eno so mfonyi da Ghana Times so aka osi akoso modam spillage eno so kasafa ho ohwe enuanu ma se aginkwa ani nyapade ewo eye fragmentem armed forces for abo modern pa omotimi rescue over 1,800 victims. Kojo pon kroma so akasa Ministry of Information GJ condemn attack on CTFM reporter Anafe Nanado Swasa Kasa Ewa Hanim so say support Africa's fight against terrorism, violent extremism, and also want some Ewa 10 arrested for flouting bushmeat hunting ban. Only me the baby. Rumnum, the shot to say my enkukusa me enkochisa money be mefie. What the money manu de. Ti inipa mako mo amoka ha no emudu ye ka say the say wildlife for the best are complain we. Ebi adan so bi asimoka. Wildlife for a complaint over Cape Coast Kwanza, over Accra Kumasi Kwanza, the Moe say, Daily guys, Ghana, South Africa agree on visa waiver. Ghana for any brab, British South Africa come for channel. They visa free in Diagora. I was better say Dubai no. And now so our advantages will make crew who could say Usika do now, and now mine also damn pine. And also want some no. Tema Children's Park can't be used for casino, TDC4 Akasa. Nano de kusi se so free omo kasa for TDC4 o kasa de bi but time tie de and say bia edidi agro children's park bia kama enu nti na omo ma krata so omo di this agreement 2013 on yin is a developer no betima sana o be say wadwene kwa na it should be with the consent of all the parties. The assistance now on krata mu there is still developing it as a children's park in the nipa binimu akika no. I betrayed MPP for Mahama. Daily guide for Kratom de Barriera, a Dr. Nahuta Maklo, on Otunensama, or Cano, and after a name happy Alan Kojicha maintain the movement, on Osunam, a year fragmentem, a region, Momo Ake Germano.
the final the Bokata South Africa and Ghana and come on for visa no ha ye no so market dwam so come one say City FM oba sonko no so akosio ono so ye to share no so NDC for to share no so ebro no enso fo nyini e wan say the inquisitor say towards MPP November 4 election Freeman others targeted for heavy mudslinging and one sem one say area Freeman Canada Japan area Adainimo area Baumia doctor omuna info nyi wan say IGP consultative probe moves to scuttle committee work uncovered CSO's dirty hands in big pie and also area IGP sema ekokosim esi nimekoni bo mo so mo content ko mo do mo nifa o mo twa han twa da bi o hwe o mo binum ne ye ne nyoma bi o mo be ya e che se bibi emu orem kakra wasem e wo the inquisitor the obokated oba eye online stories as bi wo ho dia ai kayenka Erastus Joy News correlations Erastus Asare Donko na say Emmy Africa Awards no na yabo na baso se PAV and Sound Communicator Award 8th Emmy Africa Awards nti Erastus Asare Donko ya misha oni team no waya de papa monkoso a yadwuma ye nyiro bi ehu obi ehwe emre no so de be mounti eno so de no na afa renal patient de no so de mamo news ni mu aban no dwene se cannabis omo ha obe fa bi nti eno so ho asem afa Keta Flats concern youth appeals to GES for temporary closure of schools yeah na ye kan no yes and affecting yama bebre because exams be also crying so my dear just enkura books I say enye izo asemsia fa ho shem bi o na nya de keto o asemsia fa ho shem bi niam asai ni ewo ho kura na ye challenge na asase aka ho enti enye easy kura enye easy na waka no ye wi a after ye rescue BBM ni ya hwa because nwa no adru say ye nim say besi aka I think say was ye bibia enti ya no so ye beba so enti ye fancy ha ti ye kwedi agudie mu nsam Professor UK Wallace eba na this week ye hwe kokra metono form enti na health tips simenum bia na woche dwada benada wukwada ya wada efiada bia 5 minutes yeni nkomo anhwe no fum ene nyarewa ahodo bia 5 minutes de obenya so wate ase se be yin na ebede ho so onya ncheke ye nye late kona kwa cheke udie no mo ehwe wi sister Sunday so wo ho ode ho sepe no ebebreye na afia asemi di kan interviews ahodo pensem mo so beba yada se bribia wonya edema yen no yakọ na prof atwaso